Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Hekto, jurusan Teknika dengan NT 1742002 di B Proton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarez Sabayu Aji Pradana, NIT 1742004, jurusan Teknika 7A, Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Nurcayono, NIT 1742008, jurusan Teknika Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Wira Pratama, NIT 1742009, jurusan Teknika Taruna semester 7, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Kaudiaji Sanjaya, Taruna semester 7, jurusan Teknika, kelas Teknika 7A, Peleton B1, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Mantoro, NIT 1742011, jurusan Teknika Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Perkenalkan, nama saya Mirza Wijaya, NIT 1742011, jurusan Teknika Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gambal Dino Patilika, NIT 1742016, jurusan Teknika Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ihsan, NIT 1742017, jurusan Teknika Taruna semester 7, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan Yuda Permana Putra, NIT 1742021, jurusan Teknika Taruna semester 7, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aziska Pratama, NIT 1742023, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Teknika, Kompi B Peleton B1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIT 1742024, jurusan Teknika semester 7, Taruna Dewasa, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawzil Azim, Taruna Dewasa semester 7, NIT 1742025. Saya dari Kompi B Peleton B1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Aldi, NIT 1742027, jurusan Teknika Taruna Dewasa semester 7, Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salam, NIT 1742028, jurusan Teknika Taruna semester 7 dari Kompi B Peleton B1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rendra Mustahul Adi Widyarsyah, NIT 1742029, Teknika 7A semester 7, Taruna Dewasa, Kompi B Peleton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Muhammad Ramadhani, NIT 1742031, Taruna Dewasa semester 7 dari Kompi B Peleton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Wisnu Imam Santoso,
NIT 1742032, jurusan Teknika semester 7, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Sanjoko Putro, NIT 1742033, jurusan Teknika Reguler semester 7, Taruna Dewasa, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrami, nomor induk Taruna 1642646, Taruna Dewasa semester 7, Kompi Bravo, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ansar Masud, NIT 1642020, jurusan Teknika semester 7, Taruna Dewasa, Kompi B, Peleton B1.